Weh, dia ngalaman teh, aing kerletiknya, kerletik, main bola, lamun asupan bae eta bola eta, si gawang eta diletikan barudak, aja meski itu udah, main deh, main si gawang kan baru pakai sendal teh len, beda kayak kuari mah len, dia ngalaman teh coba dia, Karena biasa. dia ngalaman teh kerletik, Ngalaman nih. dia mah, kumaha ngalaman, Pengalaman gua di gawe gede mah bae. Dahares, makan awak yang gede. Dengan itu bisa pakai dia. Jangan dengan itu kasih pakai. Emang sebagai ngomong naon, cerita. Cabang ngomong mentu jero hate. Lihat aing geus eta apa? Udah aing ngobrol lagi, aing maling biji karet, maling jambu, nyabut bubu batur, pakai udah disusupkeun kan alita dia. Baheula aing eta. Dia mah ngalaman meureun dia mah. Jaing mah dia mah pokona mah aing di ditu mah pang ieuna beda aing disusup-susupkeun dina leutak segala aju. Lah pokona mah seru we bebaturan aing lah pas kitu tah. Aing ajuna pas di pertengahan jalan aing tah di lapangan teh. Itu be urang mintina. Urang nostalgia. Baheula urang musuk maling. Di dia tanggal tangdeur we. Aya ya beblonan bae dia tadi ngecamprek ngomong. Ih, ayah budak. Dia nyaho tempat dari mana? Nyaho. Di mana? Aduh, ayo. Aduh. Tuh, di dia tuh. Ayo berangkat ke keluarga. Ayo, sikat. Ayo isi. Ayo, macam ini. Ayo. Kalau ngomong dari ada. Ayo, berangkat. Dia pun ganti baju, rapi-rapi amat tuh sama gue. Nah, kebon eta. Mana kebona jauh amat. Tah kebun tah. Budak ya, aing tadi ngomong eta. Dia mah teh ngomong itu tadi. Jangan sampai lu budak. Ayo, Bos. Yo. Mana tanggalnya budak? Tah jangan neuder tah. Eta mantap sekarang. Ya. Dangker gede gedenya. Gede doang nama. Ayo. Sampai kabeli ieu lapat. Kalah urang kalah. Oh, Daun singkong 3. Bok. Yuna lu ngumurang. Ayo rapat amat sih. Dan balalaan. Woi, Woi dia. Woi, bangsat. Udah. Waduh. Udah kemarana dia tuh goblok. Ai bela sorangan lah. Cemen. Wah. Dia benang ku aing len. Ya. Mau dibalere ku aing dia. Udah. Kieu bae ge, cemen amat. Pokongan di dieu bae kitu ku aing yeuh. Gerak. Bangsat dong aing buka awak berat yang lompat. Aduh. Mana dia terjadi? Kumaha aing? Awak mah. bangsat oi. Woi. Maling aing ada maling ah. Aing diajak di toib tuh. Yo, biar, yo, mana yo?
Lagi dong aja kan. Dia lagi ngomong aja mana. Dia mana dia? Jalan, kumpul. Aduh, saya lawannya, aduh dia bangsa. Coba dia tak. Sadi maling, sadi. Dia nangkung. Gendut. Dia di dalam. Botak di Sadi anu maling. Jadi. Hah? Sadi. Tahan maling. Tuh si Adit tuh kabur. Ada udah deh. Wanian dia. Bangsat. Dia aing. Dia nih cicing. Ya ampun. Sungar sengir dia cicing aja dong dia. Oh, ada salah orang naon yuk. Cicing. Aduh. Salah orang naon, Mang. Tadi udah nyambut naon. Pedang deh orang mah. Dia tuh nyoy tedang lain bangsat soal. Iya, tuh. Tuh biang ngetas ya. Kayak coba aing nyeleh heula itu tuh. Lo bantu itu anu dicabut. Ini dia bangsat dia. Tedang dera. Oh, lalu ti kene geus tolol doang. Yo, udah lo. Geus papait kene cabutan bae sia. Dia geus galunjak setan doang. Ngan dia. Semua. Nah itu kuasa sih dia mah semua budak tolol nyambut tangan. Ayo mau ngomong naon sih? Segede kieu. Tapi ngelah ini rame. Oh, coba. Kanan budak. Ngomongnya. Nya. Kebasan. Gegel kuari dia. Bulan bung gegel. Gegel. Bung lah, geus. Woi, gegel. Emang lo balutakan eta doang. Gus dia itu yuk. Bentar. Tahakan. Oh, tah. Mau benar main kuncul ngeunah we dia lah. Ayo ka bitung ayo. Ayo. Dua kela dia coba. Kalau aing ngurus. Kela Mang, kela kedeung. Gus kela dia. Geus senal dicoba. Bangsat. Bangsat sia. Woi, kere. Pelan aing goblok. Sana. Ya, abeng. Tinggal cek-cekan. Di. Wah, paling ngeboteng aing. Bang. Ya, dah. Sekali-kali deh kalau lain. Ampun. Ya. Nut. Ya. Tapi jorokan apa nih? Emang Tangan. sorangan lah berat apa ini. Enggak sekali tuh dia. Itu dah pasrah gitu tah kontrol. Sudah naik di kunci lobang setan dia. Kontrol. Ayo ke balik. Kurang dia balik itu awas kowe. Jadi ngomong dah kowe pedil dia. Ajongan kowe. Lelolet. Dia pun ganti baju. Rapi amat sama guys. Terlalu lompatan bertolong udah kok. Gitu ya. Men. Kayak sorangan. Dia nyabut ya kalau ngomong untuk udah Ya, warana dia goblok. Bela sorangan Bang. Men. Elah dia coba. Kalau aing ngurus. Kela Mang, kela kedeung. Geus kela dia. Geus senal dicoba. Bangsat. Pengen kita ngujak juga. Op. Berarti Ya tadi di syuting. Kamu tanggung jasa iki doang tolong. mau jangan ngirapar dulu emang. Ngelunjak mah itu bebeja deh. Oh ya, dobang dia ikut tol deh. Wih, gagal lehernya. Wah, kurang berapa bulan, enggak sebulan mulai kenalnya. Tapi ya alena bersih kapan orang? Jangan nggak bersihan. Kan kamari si adek adieu sesorangan bae dia di imah, Pak. So, nostalgia bola waktu modal. Balik. Mau ada dulu, gitu kurang.
Dadah sayang. Gas. Hai guys, selesai juga acara syuting ngubrus di sawah. Dangder geus meunang. Hai guys. Hasil baku si Dana. Hasilna tah ti ngubrus ke sawah. Hasilna menang dangder. Aing disorot dulu gitu. Tah, hiji. Wah. Tuh, Sukses. Aing najan babelokan ya. tuh, kentung. Ya, kita makan dangder. Wah, dia. Wuh. Oh, di temblar dia. Di temblar. Temblar mah adik di video ke dekat dulu. Cuy, hasil. Dek, Mako si Dana. Ke tas deh. Bah. Eta dangdurna. Oh, lalu tuh kene geus tolol doang. Yo, udah lo. Geus papait kene cabutan bae sih ya. Ya geus geuleungnya setan doang. Nganyangan dia. Semua. Itu puasa si Dana mah semua budak tolol cabut tang. Ayo mau ngomong naon sih? Ieu. Tapi ngelahin lo rame. Oh, coba. Setanan gitu. Bangun. Ya. Kumasan. Ledak. Wah.